respective districts. Mentri Bakmi ya tnad ke rep ke riang bat kabha kamiat kinong rep ke Dr. M. Amprin Lingdo nin kesngi kala IT ya ke khusnam syaki nongïoh syrnot treysefa ba tbit tam bat kinong sya hikai ki bala pendep ya ke jingsha hikai jongki. Mentri kala ong baki samla ke jela ki don kam ban phai khmat syaka rep ke riang na ba hakani ke perthai tinju ba menta amla ban kular kam sarkar syabaro. Kala kenturu ya kinong sya hikai ban ya samlem ya ke jingnang jingtip ke ba kilayo pediang ha ke jing sya hikai. Ha kani ke program ke Dr. Lingdo lembat ke sekretari ke tnad kong Isawanda lalu kila penkop burambat IT ya ke song pisa sya ke second batch female treysefa arpolai bat arpusau. Atma ki apa lano ban regularize ki rekitna PPD ka goal of development PPD tawai ukor central jong kata kajing pengkamti yakini kinong rep ki jongi ki bedon saudong jongi kinong rep kumbo ong ibapis ki kwa ya ka magic multiplying